I guess I'm live. Nining Jo Acholi, man Jackline Ikang of Cont'd, and man show me Chaka Acholi, segment me Kwan Acholi. The topic for today is still on Kwan mi lok mi Obbo. America Kwan lok mi gang mi Abong, subclan mi Obbo. Lawo. And then geek lawo kama Jo Abong. The okay lawo. Reading me do jo gonna above me a twitch. Chaka gilo pa jo abong okay ye. Okay, so I wanted to start reading from there today. John and knock. I think part of it want to there's no way he's gonna let me finish reading do mucho kan lo pa jo obong. Kin make donyo kere e obo present day obo territory. La church Satanino Nyala Joy, maybe about 10 pages. Ma cover look me Donya pa Abong e Obbo. I'm gonna try to read as fast as I can with less commentary. I'll move along within just 30 minutes, hopefully, before Latin Paracha I'm making noise. Okay, when I get to the point. Okay, go take comments about Abong, Jo Abong, me Obbo. Drop your comments or if you have any information about Obbo. Gamo cho kan ka been a source pa ganana. Na church been a bag at ko. Jomo child padre casolera gene. Get no any information maintain correcting you. Tell of Jo Abong, Jo Obbo. Drop comments berry ita video any. Your Charlie DM. Okay, what Facebook. To Charlie Leb Acholi, yala Facebook part of my personal Facebook tito South Sudan. Yala YouTube to up and tito Chaka Leb Acholi. You can send me a DM, comment under any video. I try to come on too. Yala came here to join as guest, but I try to try a DM. Okay. Or private message. Okay. We have Jack Kwan, tito 10 pages. Nying jo mi Obbo bene kwana na gini tech as I said in the last video. Kiwonera moka monya kala nangati in a hurry. I hope we try to understanding that. Okay. Wacha hil kwana. Uchoni ngoni donya pa Abong e Obbo. Jo Abong obero dana mi adek mi donyo madonyo e kitaka ki lokide. Gin olobu jwe pajombo okwi gi pokongo. Tekwar pacholi Obbo wacho ne jo kitaka aye obero dar mi achiel mi donyo ikin jo koyo. Okay. Ka jo lokire obero dana mi ario ka jo pokongo gi pajomo. Okwi obedo dana mi adek mi donyo ikin kitaka gi koyo. Okay. Rod iliri obedo nino manoke ken idokulu ayi. Chio ta waka. Inge ta pa rod iliri wode Imayi o mahoke. Ma rod Imayi o onongo ne ka bedo idokulu ayi. Tiema ding bodano. Gile eno doho luak mere ilul matie chok gi got lerwa ikinjo koyo ikarma jo Abong tie ilul ongwinya wode pa Imayi obero ka wot ikin lotino koyo ma weko la chien onyomo anyira koyo ario. Dami achiel nyinge onongo apul ma onywalo kasiba ka daka mi ario nyinge acha
Gi lu Jo Abong odak igot ayum. Kamagin obedo iye pimwaha maromo ario. Ki got ayum Abong odugo idok kulu kimaru. Kamagin obedo iye pimwaha manok ki kany pi lokom wat ma omogo ikin Lotino Abong gi Kitaka. Jo Abong odak igot Loti. Kama Lacuc kasalero nongo gina ye giberie imwaha apar bong wen gi piera degwa biro. Logma weko Jo Abong odaki idok kulu kimaru ka gino chiro ite got Loti kin malo diro obero kawacho bora tie kidman. Kin ma Jo Abong tie gi le mapol ada Lotina wobe obedo kalero le megi chen gi ite gang. Tie nino mo achiel malotino tie kalero diangi giromi gino chiro iporo pa Jo Kitaka. Lotino ma neno poro megi gino dok pajo ka gin owajo bod ruot Imayi ni ruot ikar ma watie kalero diangi wanongo poro padano moko poro man tie chok gi won chok gi won gang kanye. Okay. People texting at the wrong time. Rodma owinyo Lokman endong oyero awobe apa wegino chiri obed idok poro mi neno ka wegi poro ada woro kunu iporo. Lotino awobe apa dong chiro idok poro kidma ruod miro. Ikarma gino kunu gin dong onongo Jo Kitaka tie kapu matek. Dara mi Kitaka omaro pu gila le piergi ento Lotino Abong duchu onongo woro monero. Lotino Kitaka ma oneno Lotino megi woro monero dogin bene duchu tie gitong luoro mahogin ma wehogin bene oringo wako kodi odong bot gini that's a very strange word. Lotino Lotuko ma neno ni wait a minute, are they Lotuko? Jo Kitaka Lotuko? Okay. Lotino Lotuko ma neno ni Lotino Kitaka oringa waha gino dok pajo ka gino wajo Lokman bod road ni road wanongo dano tie kapu iporo chi ikare ma gin oneno wan gino ringa waha. Wait a minute. So why is he mixing Kanye Jo Abong tie Jo Lotuko without first introducing ni Jo Abong Lotuko? Pian ma Jo Lotino Abong gichero poro roro chwala gini gichinen kadana da tie poro ni gitie kapure wala gitwa to take it over. Gichero monero karcha no girugu bangako. Yala gino joma tie kapu Jo Kitaka Lotino Kitaka gindo girugu lai piege. So magi neno jun giti abino monero gi atero gi ngo gi tongi ni giring hone. Ka do la chojo chawane Lotino Lotuko mo neno ni Lotino Kitaka ringa hone.
When did you say that Lotini Abong and Lotini Lotuko? So now he's saying Lotini Lotuko, Monena Lotino Kitaka Ringawaka, Gino Dok Pajo, Kagino Wajo, Lokman Board Road, Ne, Road. One no Darati Kapui Poro, Chi Karamagin, Onena one, Gino Ringawaka. So now he's basically saying Lotini Abong Mun Lotini Lotuko. Without first introducing that earlier. So I'm a bit confused. We'll drop comments too. I know Mera Jomomi about Lotuko, but he didn't introduce it by name ngo Jo Abong Munu Lotuko. Now he's saying Munu Lotini Lotuko get up chin board. When did you say man no Jo Lotuko? Man di itiachere can I Obbo. Anyways, drop your comments. Jo Kitaka bene gi tung chel, ikarama gino gi pajo gin bene wajo logma o time board road. Omini Illeregi. Road tie dana mo ma woro monero dok tie gitong gino bino nongo wani poro. Adai karama wanero gin luoro o magawan pien chon gi chon wanero ki dana megi pe logman o weho waringo waho gi bodge. Okay. Road omini, okay, mun Jo Kitaka. Road omini, ma owinyo logman, endong, olungo luak ka wajo bodgini. Amiro dana mokene gi ikwinyu kinwu. Amiro dana mokene gi kinwu, o dok chieni poro, wegino nen, ka dana ma wajo ni, weho nen, ka dana ma owacho ni ada duogo iporo. Road okwanyo tong gi odo omiyo bod dano ma en oyero kochiko gin matek ni eno ka dano ma wuoro monero ni oduogo iporo wun miero wun nyut bod gi odo ka uchim wangi gitetong makun nongo uloko lak tong odok bodwu ka ingeo wumi tong man bodgi pingo road omini miro ni ochim wang lutino abong gitetong nyodin eno timo kid man pien chik kwaro pachuli wacho ni ka in ipere ki lok gidano mape ingeo miero ichim wangi gidin chimo wang dano gidin tien loke ni lok mo pere ikin wa kwedi ento ka ochimo wang dano gi lak tong man tien lok ni mon tie ikin wa kwede jomi kitaka miero otim kid man bod Jo Abong mi nyuru ni lok mo maraj pere ikin dano mi kitaka gi Abong. Okay, I have to stop. Latin paracho. What do you guys think? Customary tea the Obbo can will get Acholi when he pegi look gi any foreigners mati donya iri gang peri nyo a community peri will territory peri. Pichaka gi loin ready ichimo wangi gite tong manjuru ni ini pegi lokege wegi introduce kom gi yingo so that way we don't loin rego. Okay, drop your comments. Chaka Leb Acholi segment me Kwan Leb Acholi look me Obbo Kwan again digi. Please subscribe, like, comment, share. Okay guys, have a good night, good morning, good evening, good afternoon. Come on, can we tell you Apwoyo I'm a tech man Jackline Ikang caught. Have a good night, bye. Okay, yeah.